Ол курдук нәһлеккә оһуннук ситемин быспакка үлели сылжар коллективинен сардана жакталлар вокальный ансамбльлары болар. Ансамбль 1996 сыллаха тәреллебит уусуран салаячынан Саха Республикатын үйрәгәритин туйгуна Елизавета Степановна Кузьмина үлелер. Мантахнан Елизавета Степановна нәһлек хорун эме салаяр. Сарданалар те конкурстага баран ситехейлени леначивит. Ольга Иванова кенереме баспыкка аспысылга лауреат первой степени болуп. Онтан атын токтарга дипломанием болачыбыт. Онтан конкурстага кыттаатачыбыт. Ансамбль Лохан ситиитинен сайын оллубут бастыкы келибе, көй хакыраңы тахсан жон серге бехиребилен ылбыта болар. Нәдер үтчат аспыт сылтан вокально-инструментальный ансамбльга жарыктаналар. Манна кейін ылбыт саңа инструменттара ансамбль тәрелерігер улахан көмө болбут. Карагы куда хаңа аппаратура алыбыт быйыл, виа. Анна уллагана төмен әдді осколалы лехдивдім үшіталына. Анна ол оғылары антақ осколами виа ыламыт оғылары 2 жыл жарықтабытым. Бұл үхіс сылым бола бұл клубка кейрен үлілән бұл. Анна білейін оскол оғылары онна бұл үтчаттар жарықтан алылар. Мантағынан кейінен театральный студия үнкі ансамбльлары месі тихіләқтік үләлік қамсысыл жаллар. Культурный түгіненер болбаққа арастын субсидияларга программаларга кыттаатыбыт. Ол курдук 2017 сылтан сагаламыт, 2017 сылга Министерство культуры и духовного развития граныгар кыттаммыт обновление материальной базы сельских домов культуры ден программага кыттаммыт төсүстыгынчаламмыт бу зрительный залга кирехлелер буппыт. Онтон былырын ол же программага кыттаммыт эхлекпит клубугар саңа аппаратура оннаттан эти көрбүккүт курдук саңа виа аппаратуратын ылбыппыт барта холбан агыс үстөнчө суммага. Быйыл нәһлек Скоровольской болас исторической документарыгар актылыбыта 300 агуан сылын, нәһлеккә Михайловка атыңырлыбыта 65 сылын толар. Бу билөйдәк сыллар чәчеләреннән үгүз культурный тәрәһеннәр болалара күтүлләр. Манна нәһлек жана сәргәтә тора турбакка бардыгар активный кытыны ылар багалактар. Саңа күнгәннән амматан Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Михаил Мушанов.